nywa kan ko ken ano te ke jilwa ko te gor no ban nywa yekel je turn ken chakar al ka gwasma ano kenyam mene jo mene jeling ko gor je no baje nywa yekel men jo men jeling. So yesterday in the morning he called me and told me, my child, we are here with you. I'm the one who has been here with you. Protect my body from the outsiders. Don't let my brothers come and take out my body outside this compound. Kwanza wewe kabisa mwenye ananiuliza ulikuwa hapa na hata so jo shalinga la nyame jente ka damane ndana shanek re luakot gwaye en wana chan jogo tok gwaza me te ka luakos mo tere which ka Kenya ki ka Nairobi luakot mo chararo shane dangro ti chilu cha ga jek no kane tu ngwan bate ko ken ti chilu re luakot dina mo no ala ken you waken ka ken ne luak gog ni tin konan ngat ke devil spirit ki kucheten no luak mo te ka ronga ton ka Kenya Shwale St. Joseph Mission of Messiah. St. Joseph Mission of Messiah ajalwa ko dan en chi tuwa wanta mano nakana ano shika mishalinga ne ka nyamadana pyroch nyamadana roch lare no damar che jogo no cha nang ne tin konte berar ano alame cha ngaje no shiga na yeken ga nakre lwa ko dien cha jo golle de ni chide ni go tin cha ne de jen ngwani de jen de baro cha ka kef ka ke ken en lwa ko de mone ka lwa kun ko ngai konan no right ken ka tuk to goal ki la kan right ke tang ne right ken ka jo to goal no no na me wachi kana chiken ga nak chiken gulo to re duel jen bana jelin ka bana turn ken bana ken okay shala de ne shikane tin kone ken kan nak waji ken ko to re duel metie ka luakot eno kanedi ti amnen yana ma kanedi ala ti kanedi content en re luakot mo tandien ke wuni shi ke yen bo ke yen mo de ne lam te ke bi shi ke mi do kon chol ma to jane te te ne ke wuni no to ko kien ti na mene wut na me wut ke ti kanedi content kwa do le in shet ke lat ke dung gong ni gwayne den kon la right ke tang no shi police ni ki de ni shi won de ni kan ci wore duaran tegtino no ka jodan cha kwen na me St. Joseph Mission of Messiah in Africa ajan do dan shi kan gor ke je welcome to New Jerusalem no alaken awa letken okal ki letken chiang goka misit ka chengden kon lat ke lokun konen kon to kon ko la nueri no chala do ken chicken na chicken kenak chicken ga taw joko mi ala dien ngene ti awo bi kana bi ken kenak a cha ka ngach njo dana chalat gwas me nyame jeni chi damana jogo no cha nang jeni chi right ka daman so en spirit mo right ke karano joji cha nang angumu ku kana le gainten na me do badana nakene nakna ka je kan go ko to so lo ko da me chero da realeka ke ta da na ngai ko na lu kun to ngwan long gor kan no de kan ne ngwan de kan ganak de kan ka bwat jor chan jo nyoko melin ko na nyoko. He called me and told me, my child. So yesterday in the morning he called me and told me, my child, we are here with you. I'm the one who has been here with you. Protect my body from the outsiders. Don't let my brothers come and take out my body outside this compound. So enjoy sharing jeni da mana jogo no ishwa pone shwa nangra la roje ken ramishenen ken shaitan ki ken kud gwena jen lat dana lat ke lokun dial content dornuare lokun content pai tin pai kamrar no so kade ti kade lat ko ren to ka Kenya muguru jen wo bejek werka channel shwale NTV Kenya gente ke followers of ke 2.76 million subscriber biman to da lat ken biojek ten ko tana tikana ngede no ko lokuna diarati ko lokuna bot kan na jor ban meken gwaden ken bino bi kan nanak la le ci tel mi jeb kan lat la roy ke tang let ken kainen yam ne ti dit ka cha ga jogo no le dien mo mi jek la ngwanga bi ke mi jeng ni jen long bi ken shap so gor jeno den ne dialu jen dera ti chunga no den lo ko madong de allow ko dera operate mi shina chekalut no so ne ti gane ko la na ka cha ka ngai ko kan ne ken kud gwene ne ken ke na
jen shaling nyam ro jen ichi na man juk da man cha na man cha na nyam ti re luak ko bo lo na kana ka chikan gor no dong de point ram na chili uki man na cha na ken de jo ko ngwa den chikan gor ken ne ba yik tene re luak ko jen mi de ni gwa da mem gwen din ne ne chi de ni chi ka wona re du luak ko u ken ne ti u ken nyam na pala jen ti re luak ko luak ko pal na tin man rar pal na tu de no jen chale St. Joseph Mission of Messiah in Africa so luak ko da me nagana jen ta lu kun dia len ko kien tin ko na yen ka ban me ken guardian ben ken kana appel wa luak ko dam paelep wa paelep a satanic church mi chet ke ni ko kien tin to gok te la right ka tang te right ka tuk to go le yaling kan lu ken la lip ken meni yomi ngaje no witele je ngot mdetin te ram dier kmana let ken bi ken te ko let ken ti je let ken ke bi ken ge shulat ken pan ken wo kok bok wal ki hu ka gok titne ka Zimbabwe titne South Africa titne Nigeria titne ka Congo titne Tanzania ken wi di alto hu getin ko bi gren kulo non wal agenda na la ladien jen shanen ngana me bia news bia jojek ke NTV Kenya ko bia confirmation mong bia jojek tin ko tan wer chi kana ling chi mitem yala chi kana no bi ken ling lo de gwa jena na gora de nyaa ye kel chi pero jeno bi nyaa ne ko ken an bia ta kamal bye bye